U novoj godini sakupite neka stara izdanja na pločama koja nikada nisu objavljena na CD-u. Licencne izdanja na tradicionalnoj berzi u SKC koštaju oko 100 dinara, dok su originalne izdanja od 400 dinara. Naravno, cilj vraćanja pločama, pored uštede, ima i mnoge druge prednosti. Prva i najvažnija je svakako nostalgija, koju nikada nećete osjetiti ukoliko kupite CD neke grupe koja je radila pre 30 godina. Na berzi koja je izgubila svoje zlatno doba dolaskom CD-ova, a danas, posebno kada je downloadovanje postalo opšta muzička kultura, još uvek se mogu naći oni ljubitelji muzike koji veruju u moć starih nosača zvuka. Ploče su stvar emocije, osjećanja, ljubavi i dodir igle gramofonske. Od gramofona i same ploče je jedna posebna energija. To može znati samo onaj ko je to čuo. Inače je to ploča i dalje autentični zapis. Sve ostali nosači zvuka po meni su apsolutna plastika. I to je gotovo sad novi izraz da kaže da spržimo ploču. Mislim, to je znači nešto što je potpuno neverovatno, ali je tako. Plaćamo danak modernom svetu. Disk još uvek nije postigao neke stvari koje ima vidim. Manje disk u praktičnom smislu, govorim čisto na profesionalno, daleko operativnije zbog bržeg pretraživanja, veće količine muzike na jednom komadu i tako dalje. Ali ploča još uvijek ima, posebno stara produkcija, još uvijek ima jednu dimenziju topline koju disk jednostavno nije postigao zbog svoje savršenosti, jer disk je savršen nosač zvuka za razliku od ploče koja ima svoje nedostatke. To je slično, hoću napraviti digresiju kao odnos tranzistorskih i cevnih pojačala za gitaru. Obično oni ljudi koji su za ploče kažu da ploča ima dušu, a CD nema. Da li se slažete? To je možda tehnološki zbog snimanja, što je ovo snimano na drugom materijalu, na plastici, a ovo je na metalu, na čemu je. Mislim da je to razlog. Prosto kažu da je lepši zvuk sa ploče sada. To je individualna stvar. Ploča jeste malo ovako jedna arhaična stvar, ali ploča ima jedan veći doživljaj, prosto svega veći je format, veća je slika, krupnija su slova, više mesta ima da se napišu podaci. Mislim, ja govorim sad neke svoje lične pozicije. Ja znam kad sam bio mlađe, ja sam prosto doživljavao sam uzbuđenje kad uzem ploču pa je otvaram. Disk je već jedna lepa stvar, ali nema više tu misteriju, tu čaroliju koju imala ploča. Ova berza je specifična po tome, kao i svaka berza ploča u svetu, što pojedine primjerke možete naći samo tog trenutka, samo na tom mestu i jednostavno to je posle nedostupno. To je pitanje da li će se ponovo pojaviti. Nažalost, i disk je na zalasku, sad ove nove nosači zvuka, sistemi preko downloadovanja i tako dalje. To će uništiti verovatno ne samo disko industriju, nego i celu tu čaroliju. Bez čarolije nema ni doživljaja, a sve se više ide na racionalno, tako u tome celo društvo stremi i nažalost ovo će biti jednog dana samo lepa prošlost. Ukoliko su nostalgični savjeti i mišljenja nekih od vernih posetilaca berze ploče bili dovoljni, onda u novoj 2009. godini povadite stare gramofone, kupite ih ili pozajmite od prijatelja vaših roditelja koji ih drže godinama u vitrinama. Priključite ih na pojačala, po potrebi zamenite iglu i krenite u potragu za nekim izdanjima koje ne možete pronaći ni u jednoj prodavnici CD-ova u Beogradu. Navikli smo da gledamo ispred sebe ili u zemlju. Ponekad je potrebno da podignemo pogled i vidimo ono što je gore. U Beogradu je gledanje gore posebno poželjno jer